ayinangivele mina guys ngiyavuka sekuseni lapho kule apartment yami 3 million plus dala nagcini kuyibona lana kuma vlog for sure bese ngicabanga ukuthi ngihlala kule apartment esha kanti tololo next ngisesekhona lana ezozweni yami akusimakhazana ukuthi gom cake mara yazini ngihlanganisile amashumi ngathenga igawu ngithi ngivula umnyango lapha ngahlangabezwa izinkukhu yes kusho kona ukuthi izilambile phela namuhla ngivuke late sekubo 10 yabo lezi nkukhu lezi bezikwazi ukugogoda benyovuswa yizo ngo5 ekseni zigogoda ngalomlomo gogogogo ngathi yazini athi ngije ngaphe mara bastart fast ngithola umbila wezinkukhu mangithi xa vele ngithola so ubekiwe lapha maybe ubeke umshana or usesami ayivele ngasho ngiphumela ngaphandle nawo fast apha sengizibamba izinkukhu zakamakoko ngebreakfast manje lezi nkukhu lezi sengifuna ukuzivalele ukweni lento yazi ukuthi izohamba estradini ngesayifuni cause chayiswa amagara ngabe manje umuntu kana izinkukhu ezi500 and chayisa laba bamapholo bahlezi bare speed every day ungazi bajahele nangapha bahamba ngoreason ngiyadlala guys akusibantu bamapholo ushingwenya ngaza ngijikele phela makabuye engomeni angasangigibezi kupholo lakhe fast bese sengiqedile vele kwamba izinkukhu zakamakoko ngebreakfast lapha ngathi yazi nathi nami ngizibambe ngebreakfast ngishaya ikofi yabona kube kuya ngami ngabe mina ngiziphuzela le kofi lele balibiza ngokuthi Jacobs but ngoba kunomshana la nekhaya ngiziphuzela iRico phela manje guys umshana sekakhulile lapha siyakhona ukuvula amakhabethe imagine avula ikhabethe avula ikofi yami eJacobs iqitheke cho mara lapho ngambhonya pokorola ngimgibeza itaxi eshona straight elisprayed emganduzweni futhi angiyomgibeza netaxi kuyomela hambe ngezinyawo hawubo masinini ngithi ngiyafika lana ngimthola upheka iphuthu mara le phuthu bekaliphekile bele mnandi yonke guys niyayibona ukuthi igawuni ibaluleke kanjani khona ukuchagala ngaphandle nanoma kubanda ningaboni kunelanga sona yayi kuyabanda namuhla sengazi imagine lapha sengingami ngiphithizela ngegawuni ngibulisa bomakhelwane hey makhi hey ninjani hey ngiright emakhelwane hey mara uzwile lesibhame bezidubule ebusuku hey ngizwile ngeyasikho safe yong eyasekho safe lana elokishini manje hey ngcono umuntu ozihlalele errorent ayiphela kusizi so ayizindaba zakwabantu abadala ziyabhora ngende bona bazi enjoy fast umzimba lapha bose sofuthumele ngathi yazi nathi ngithela amanzi lapha ngiyowasha amateki yo umuntu kudala wagcina ukwasha amateki yong yasisi ngiyacabanga nabo ma 6 months kahle into enqolisa amateki kakhulu igroove since umuntu angasagroove amateki wamahlala sikuni phela namanye ngiziwashela one pack phela yo lamanzi ayabanda yo ngathi yazi ngcono ngithatha igedle lelibilako ngi-eda lana ngibalansisela amanzi tsho umuntu angazaphathwe iflu futhi phela le flu lebe ngiphethe last year sesicishe ngashona ngiyabazika bodokotela bamateki bazabe babhizi lapha kuma comment no you can't put the shoes inside water no you can't put hot water when you are washing shoes so manje mina ngizukubanda mina niyawazi ukuthi abhlungu njani amanzi abandako guys sekashanga tashaya ithambeni fast bese ngiqedile ukwasha amateki lapha ngathi nginuka lamambatata wami yes ngezwe ngathi kufela igundwana ngasala ngathi yazi nawathi ngisale ngwawasha fast yaza nginankingi ukuthi mangihlangana nani nithi mshana kamalume instead of malume kamshana ngiya-understand uphambanisile mara sowuhlangana nami uthi pitbull uyangimemeza phakathi kwabantu pitbull wangeke bafethu manje mina ngiyipitbull abantu babona mina sho ukuthi babona ipitbull hayi mina ngizonibhonya manje fast bese sengiqedile ukwasha amateki lapha sengiyawapula ngithela amanzi ngicabanga uku-eda amanzi abilako nanoma ngiyopula sona mara ngiyabona ukuthi kahle zabe sengimosha igezi ke manje thize mangisalinda amanzi ukuthi aqwale lapha evaskomini ngakhumbula ukuthi konje mani ibhoostoni ngisendele iphasela nyana ngathi yazina ke ngochecka lapha kuphasela ukuthi kunani ayi ngithi ngiyabhekisisa lapha ngiyabona ukuthi hayi khona lezi ngathi izinto ezikhala kahle nebox lakhona libovu ivali ayi mangivula lapha vele ngihlangabezwa ama-instruction bangitshela ukuthi ngi-unboxa kanjani ayi ngivele ngifuthelele le phepha ngithi mina ngijahelele kokulana ngaphakathi bangithi tla vumbu spare gift card ngadla mina nomshana enhlekazini mshana ngiqabanga kumbalekela ngenze kanjani guys bangisachube kanjalo nge-unboxing lapha vumbu ijezi yasesibhusloni understand i-assignment la phela sekusebusika guys nani niyazi ukuthi akubandi ukuthi ikomkeki ngathi ake ngivula le box leli ngicheck ukuthi kunani mhlambe kunesmeremere ayi ngithi ngiyavula lapha kuphume enye into ngathi ikomishi ayi lena ngathi iflaski-ke le ayi mara le flaski le izongisebenzela guys le angisho ama-boyfriend wena niwaphi imali ukuthi azithengele utshwala bese asuka lila nahlala khona azosidive so mina vele maye sengiziphuzela ngale flaski lena thatha utshwala bami ngibithela lana phakathi mabathi ngiphuza ini ngithi ngiphuza ijuice mabathi ngiphuza ini ngithi ngiphuza amanzi mabathi ngiphuza ini ngithi ngiphuza i-alu hey guys kudala nithi nifuna ubona ukuthi apartment esho ihamba kanjani namuhla ngidecide ukuthi yazini ake nginikhombe ukuthi i-process ihamba kanjani awu nako-ke phela ngithi ngivula iminyango ikhiwe yes kusho kona ukuthi sesamambele sikhiye emsebenzini mina ngazi ukuthi usibeke guys isikhiya mara niyabona ukuthi nani ngizamile ukuvula maratololo next ukuvuleka